Dobro jutro sa nove avanture. 29.9. je. Evo, kao što smo rekli, krećemo iz doma na Zelenici. Prekrasan jedan dom, 1,5 sata od ceste. Znači ima stvarno dosta staza koji vode od doma. Premreženo lijepo sa stazama. Dom uredan, čist. Planinarsko društvo. Tržić smo rekli, jel tak? Tržić, a današnji je cilj Karavanke, Begunjšica. 2060 metara. Idemo sjevernom stranom i radimo krug. Vidjet ćemo biti s vremenom šta bude. Cilj je da probamo ići okolo. Idemo na vrh. Vidjet ćemo situaciju. Ako bude dobro i sve ok, idemo okolo Begunjšice. A ako ne, idemo do vrha i nazad. Vidjet ćemo vremenu. Mislim, vrijeme se, što smo vidjeli jučer, i sata u sat mijenja. Ali evo, danas je vedro. Malo je vjetrovito. Pa ćemo vidjeti kako će to biti. Evo, idemo na avanturu okolo Begunjšice. Normalno u opisu videa bit će više podataka o ovome, o stazi, o planini. Tako da ekipa je tu. Eno, vidi se naš put. A moguće, znaš, ako plavi, možda bujica, jel? Kako se to slijeva, neki mega sifon. Evo, prešli smo ovaj sipar. Ispred nas Stol, najviši vrh Karavanki, 2238, a iza Triglav, Julijske Alpe. Prekrasan, vidi kovac, pogled u biti odavde, a Bledsko jezero, a ono tamo dole je Bledsko jezero. Dole je Bled, u toj dolini desno su Jesenice, a lijevo je prema Kranju i Ljubljani.
Sa izgorjelom grudom, da. Ovaj tu dio mali. Ova vododerna, taj dole Sipar. Ali ipak preko puta. Ali preko puta je stol. Pogled onu hrvu na stolu, onu crtu, dugačku. Tako je. Od ozgo, preko puta nas. No da, ide ovako. Par. I ovo izlaz na južnu stranu. Ajde ti. Izlazak, da. Pogled, kroz vrata. Kako je ovo toplo bacio, bit ćeš kad dođeš. Prostiš? Izlazak na južnu stranu. Pa pogledajte, ovo je prekrasno. Eno Bled. Dole u dalini Kranj. Au, koji pogledi sad. Ne znam ja točno ove tu vrhove, ali... Znači dole je prema Snežniku, onda trebalo biti Gorski Kotar, Ljubljana, Bled. Tu su desno gore Jesenice, Triglav, Julijske Alpe. Begonja je tu sada, možda ona Begonja. Tako je, možda je je ona ona. Begonja. Evo, trenuci odmora na južnoj strani Begunjščice. S pogledom na Bled, Julijske Alpe i Stol. Evo ispred nas Kamniško-Savinske Alpe sa svojim najvišim vrhom Grintovec. I ispred nas greben Begunjščice. Kakvi pejzaži. Baš na tu stranu. Jednoga doma pri izboru završnice. Da, točno se vidi, ispod smo provali. I ovo onog mega Sipara. S druge strane idemo dolje u onu, a prije toga gore na vrh. Kačan. Da vidim 1, 2, 3, 4 čak. Eno, gore sunčani sat na vrhu Begunjščice. I evo nas. Vrh Begunjščice, veliki vrh, 2060 metara. Bledsko jezero. Stol. Ovo smo rekli vrtača, jel? Vrtača. Kakav ovo pejzaž. Kamniško-Savinske Alpe sa svojim vrhom Grintovec. A ono dole što se vidi u daljini je Dravska kotlina. Austrija. I ono da li u daljini ne znam, ali evo, u smjeru sjeverozapada vide se snježni vrhovi. Sad ćemo vidjeti, ovdje se može da vam pokažemo sad u biti naš put. To je sad zanimljivo, znači dole na graničnom prijelazu Ljube između Slovenije i Austrije smo ostavili auto. I prvi dan smo išli dole, graničarska pot, znači ovim velikim jarkom
preko ove grede do dole do doma na Zelenici. I onda od doma na Zelenici sjevernom stranom uspinjanje preko onoga Sipara, zapadnom stranom na greben Begunjčice. I onda sad, nakon pauze, grebenom Begunjčice do Begunjske vrtače i desno do doma. Sad kako se ono zove dom? Zaboravili smo, jel? Biće dolu u opisu videa sad. Treba se baš sad tih svega sjeti. Dole Podljube i Kuća na prevali, tako je, Kuća na prevali. Dole Podljube i Tržić. Magični Grintovec. A sad skroz dole u toj rupi je taj planinski dom Zelenica. Ovo je greben, ovo je na Možeh se zove. Evo, nakon, sad ćemo pauzu fino, zaslužen, uživat ovim pogledima. I onda nastavak našeg puta okolo Begunjčice. Nastavljamo put okolo Begunjčice. Svojim prekrasnim prizorima Kamniško-Savinskih Alpi ispred. Nastavljamo spust prema Kući na prevali. Prekrasnim prizorima. Evo koliko se sad može vidjeti, u biti pogled prema zapadu. Ovo ispred nas u biti ne vidi se malo možda svjetla koča na prevali. I tu sad završavamo naš put. Eto, napravili smo, u biti imamo još cirka sat i pol, dva do auta, ali je mrak. A onda možda ćemo snimiti samo malo sa baterijom dole. A možda tunel. Tunel, tako je, da, tunel ćemo možda malo snimiti. Ali to je to, napravili smo naš put, spustili smo se južnom stranom Begunjčice, popeli smo se sjevernom, lagano sada do auta, do Ljubeja. Ako vam se svidio video, stisnite like, pretplatite se na kanal. A mi sada tu kratka pauza i nastavak Bornovom putom. Bornova pot do auta. Eto, lijep pozdrav sa Alpi, sa karavanki, do sljedećeg puta ili do sljedeće avanture.
Mm.